Lakwas yang masayain kaya katamong episode for today uling akaya betaya. Ing metong karing magaling tamong disc jockey or DJ keti probinsya o Labuan Kapampangan. And she is more than that. Magaling ya naman king may magaling na namang event host and event coordinator at kasulungsungan niya ng mga tuturuking Don Honoria Ventura State University o Don Honorio State University. At netong pang talagang pagbiliban ko kaya, itang she is a woman of confidence. Ayan, siyempre, bayo tayo pakilala. O, ay, papapakit. Kahit tayo pa yung boses na itang Meggy ng trademark. O, 1, 2, 3. Yaman. Oh, kilala yun eh. Ninita. Oh, okay po. Ala pong haliwa, nun DJ Abi Meneses. Palakpakan tayo. DJ Abi, welcome King Nanu Pata. Hello po, maya payabak po karing gana-ganang manal beking Nanu Pata. Hello po karing kaya katamong kabalen. And good morning, Sir JM. Dahil pong dakala salamat kay CLTV 36 uling dininan niyo ko pong pagkakataon para maging part naning Nanu Pata. And of course, kang Ate Jen at kang Kuya Jody, then ka na akong kakaluguran at metong karing may nagkat ka na ako, bakanta makapag-guest ko kang kakatamang programa. Ini kasi very inspiring ang pong medyo maka-curious ko. Makanano na kaya gagawa ning kayang obra kasi bukod ketang pa mag-DJ, dakal ka mo naman ganap on the sides. Ngayon pero syempre bayo tamunta ka rin, umpisan tayo ba? How do you describe yourself? Anyang anak ka? Madaldal na ka ba? O mahilig na ka bang talad mikropono? Mahilig na ka bang makipagkwentuhan ka rin sa bla? Makanano DJ Abby yan yung anak yan? Siguro sabi ko ng anak ko, metong kong kayong term ngayon, itang ako sandang pabibo. Wow. Ng anak ko, bala mo makanta ako, itang pabibo ko ding ega na ganang contest kayong eskwela, pakyabayan ko la, declamation, oration, pagtutula, yan. Kay ba't mahilig ko rin teterak. Magkanta ako, pero ali naman itang tipong panglaban talaga. Basta nga ako mo pakyabayan kanita, ng anak ko, simula kinder. Then math competition. Ay, pareho tama. Wow. Kasi di ba, bala mo yan. Potang bala mo communication, linya mo, medyo may nakakaing math, Yaku, wala na ako mga liwang bibilangan ngayon, talaga buring bibilangan nung aliwaring color blue, then color yellow. Wow. Siyempre, nung din tang lareta ka, pero ako din, bibilis ko manilang. Kulang lang. O ngayon naman nabanggit mo na medyo buring math. Makanya nanuwari ing ayari na nanuing educational background ng DJ Abby. Okay. Inka na akong bachelor's degree is mass communication major in broadcasting. Tapos I took that up kay Bulacan State University. Kaya pin linya nanungno ka rin na ko ngeni kim palagi ako makalinyaya kung nanuya talaga itang ayari ko. Very kaya masantiya kasi may garal kang broadcast journalism, makanyan. Akakit ko naman well-trained ang pong syempre from Bulsort ang BSU. Talagang balo tamo ting aliwa tamong interns kaya nila naman mag-internship CLTV. Akakit tamo yung quality da ring estudyante na ulang matuturo lang masalese. Ngayon naman, buri ko na mga balo before may pinursu itang pamag-DJ or itang pamag-event host. Nanuing dating obra ng DJ Abby o may kumpisa na ka talagang DJ talaga? Okay. Siguro di nanda ka pangkay. Di nanda kayo papong dita sa background tungkol ketang makananong maging in course ko, mass communication major in broadcasting. I remember, kinder 2 ko pa mo. Ing buri ko na talaga, broadcasting. And I don't know kung bakit ito yung buri ko. And then, hanggang ikit na siguro, elementary, high school, makanyan, college, na mag-excel ko kay makanta. Anyways, metong ko naman pong produkto ng CLTV 36. Of course. Ang popuning RW 95.1 FM kasi Kenny ko po mag-OJT. And Kenny ko po may-discover. Okay, may-discover ko, pauli na po ning metong nga tao, Sir John Susi, sumalangit nawa. Kay but, ita pong aman man yung gelingan nandin, itang aman man yung training nandin. Ita po siguro itang gelingan ko po pagdatang king pamagsalita, king radio disc jock, makanyan. Siguro po
I can say at i-credit ko po siguro karing maging mentor ko. Mapapalwa ko tuloy na. And naman kain kina Boss Peripangan, kina DJ Tyra, kay DJ Alex, pati kang DJ Kion. Then ding talagang, bala mo, meghubog ka na ako. Nung makanano itang katindi training, kayong pamagsalita pa mo, tapos the way you carry yourself, ito, Boss Peripangan the best. And then, ing madalas ko kanitang akakayabe, uling maging student jockey ko, kayong RW, DJ Alex. Ing maralas kong kayabe. So, I can say na ita sigurong expertise, itang training, ang po itang masanting kelwalan na nung nano kumanyeni, megi lang party ka rin. At maragul na party. Ikita mo, lupang ing journey ng DJ Abby, lupang makaba-kaba na. Wow! What a tissue? Bilang tayo tissue po, tayo ako gumagana ako muna. Ano ka ba magkwento ka, mag-flashback mo naman the experience na naman JM Des. Diba? Nakasama. First na program kanito, na Ingat sa Road, that's from 6 p.m. to 8 p.m. Kay Bot, mag-host po rin kanitang deng Black Timer program tamo, deng karingalyaliwang agency na ng government, hostan ko larin din. At aga na ka ako, since magsalita tamo pong Kapampangan ngeni, itang Kapampangan, inga manong si Swan, ita po, hinost Karen po ito. Kaya, bala mo maragula bage, na itang megi kong training, manibatan niya ketang peka ugat. Angga ketang meg-bloom yo, DJ Abby. Makantaya, challenges, siguro challenges, kumakaing ayisip yata yung nanong challenges ikwa ko during the time na manigaral ko, mababiyasa ko, at sabi tamong medyo magaling na. Kasi ketang process na nitang pamag-grow ko nga ito, talagang meg-enjoy ko. Siguro detang challenges itang ng big on board kong alas 5 na ning ganingaldo. Ito siguro. Google niya kaketang mic na. Kasi alitsa kahit travel time. Kasi from mapalit ko pa kanita. So itang 3:30 makanyan. Kailangan ko nang magbiyahe, sakay kang jeep, makanyan. Hanggang king kilala doon na kading driver, mama, chuta na po. Ito makanta. Ito yung patutod na karugong yung biyahe. Makanta itang making experience. Siguro ito yung metong karing challenge. Kasi kailangan mong migising maranon. Pero kapag kasi agagamay mo na, halimbawa, 2 weeks na kang makanta, 1 month na kang makanta, itang mo na panandaman itang puyat, mo na makaing panandaman yung pagal, kasi itang gagawan mo. Ako po itang gagawan ko mismo na. Talaga pong emiabili. Kasi aliwa itang happiness. Nabibiyan na kaya kanitang talagang liguran mong obra. Actually, mo na pinayaw sa obra Kasi bala mo, may gina talagang part na ning bemo. So may ginang part ning bemo, hanggang makanano pa karakal, or hanggang makanano pa kasakit, ing miras or bayo, ing ipagawada kay kaagagawa me. Kasi anapin kay nga manong Kapampangan. Kapangan me. Kapangan me, adapin. Nung nano ya, itang gagawan. Gani kasi banggit mo nandin, anak ka pa, bisa na kang mag-DJ. So kumbaga ining obra nga it's not even work for you It's already itang passion. So kumbaga, kaya mo na mo, hobby, baka ngayon naman, ang kakatama kasi screen tamo na dumakalagay, Jack of all trades DJ, ayan, Jack of all trades DJ. Ngayon metong ka namang event host, kaya ba't ating ka namang sideline na liwa. Makana yung difference na ning pamag-host mo king events kumpara kining pamag-DJ mo? Okay. Ito namang pamag-events host, mag-start yan naman kasi yan year 2011 nang ka-graduate kong college. So, in difference na akakit mo live. Deng audience mo. Unlike kanita kasi, alina pa kalupa ng technology po ngayon potang at saka king radyo, daramdaman da kamo. Anyapin balada kanita, i-DJ Abby, aning ka sexy. Kasi kaya ba king tagline kita, itang ang beking-beki, sexy at mapagmahal, makantaya. So potang akit da ka, oh my God, ay ka pala DJ Abby, makanyan. So, ito yung difference. Yung difference sa events hosting,
itang akakit mo la live. Deng pakisabihan Hindi kang mo. kay, kumbaga makipag salamuha ka Wow, karela. alam mo face-to-face yan makanyan. Tapos, ing radyo kanita, radyo ya talaga. Nakalupangin, at na online, Live makanyan. sila makanyan. Wow. Ngayon, ing events hosting ko kasi, betong nga naman karing meging paralan, itang pa mag-DJ ko. So, siguro, deng tao, neng balada, ken kang radyo, makanyan, talagang they are expecting na magaling ka, kaya magsalita, makanyan. And I can say na, alam mo siguro may bigo, kasi during the time na DJ ko kayong RW, madakalinov opportunities na datang big companies, ko na lang mo in-name, pero marakala big companies na nilapit at dininanda akong obra as event host. Kasi siguro ketang kung makanano ko magsalita, nung makanano kay dadala ng sarili ko, at nung makanano kay dadala ng program. Makanta. So more on, yako kasi itang programa ko at ing personality ko, ketang side na nitang medyo seryoso, medyo pang love life, mommy advice, but more on, itang light, very light mo. Very light mo itang bibig kong nanong house kanine, datang ka rin kaya katamo listeners. Makanta. Itang funny mo. Inyapin day nga liwa, mga pakailila po, potang damdaman da akong maili, makanyan. Itang, pota kasi nga gana kamo, nung ka rin kami ni Batan. Itang talagang matatouch ka. Kasi, if not because ketang penny Batan mo, bala mo aliwai ka, itang taong ngeni na akakasabi mo. Ito, makantayang kayang events ko. Hanggang ngayon, actually, I'm doing events hosting. Kaya mo medyo kay ko pambagya, naglaylo ko pambagya. Maybe because of in physical appearance, kasi dati na ako manantini ka big. Ayan, but you're still now, pretty. of course. Of course. But syempre, tita mo kasing nanangos kanina, health condition, ing balota naman yung PCOS, makanyan, mayoma, makanyan. That's the very reason why we're getting big. Pero, ito, metong yung challenge ito. Ito naman, if you will be asking, kayong challenge, kayong events hosting, bala mo meging challenge ka na ako itang, megkaroon kang medyo mababang self-esteem, medyo mababang self-confidence because of your physical appearance. Pero, ngayon niya, kakit ko, uli kang social media na, deng vloggers, andyang nano na mo, ipopost daw, makanyan. At kung nano maning content, kakit ko, in-embrace na rin. In physical appearance, ala ng plus size, ala ng sobra payat, bala mo pare-parehas na talaga. Kaya niya, I can say na, ay ito, magbalik na po, pagdatang kang hosting, makanyan. So, you can hire me. Ay ito, apin ito yung journey kay event hosting naman. Ayan, abanggit mo na nandin. Kabalen, magbalik tayo. May panyaman ng kwento tayo, pero reporta, kalkalan tayo pa yung biyan ng DJ Abby. Nanuing kayang challenges ng kitang bullying, sinabi mo nandin. Ampo, atin niya pang kaniwang gagawa, papakibanon tayo. Ako pumama ko, magbalik niya po. Ing Nanu pata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng kaswelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.